Shubor nakaslem jong unongsan hima. Secretary Shaka Khase Hills Administrative Council uba Valentine Sotun ulabentep bahadu menta dontang uwei ubalawan thap kerteng banekon ka Shuki CM ke HADC kata uba Winston Tony Lingdo MDC ka VVP nonong thamai ulong balashai ka sngi kalai phau tarik nai lur rajar pusan hakapor khatwei bichimin step kande ka sngi ban jet UCM kumta usong knor ka HADC unsa pinbinabet ka kerteng uba Winston Tony Lingdo kumu CM bathamai ka HADC namar ba omdon ki be khun ni ka Shuki kani ka jinjet CM bathamai ka de hadian ba uba shembor lang rinja MDC ka langkerdam laj kro ula ino e ka Shuki kumu CM na ka daw ba omdon hakamet ka bashat baklan te hadian bala ay ka chin pemena lang ba ka shiti na do man si hadian ba menta ka si ka de ka singi ban thep kerteng na ka benta ka office to chief executive member kat kum notification ka na Mr. Shua ka khat arbachi te hakapor khat wei stem kilawan file kiba kanhon chuba Winston Tony Lingdo arset ka nomination paper kata hakawei ka nomination paper ka bala propose dai ba Edison Kharamnoid batla second pada ikong ay bandaplin Lingdo online hakawei ka nomination paper bat la propose kerteng chuba Winston Tony Lingdo hi dai ba lang ka star marbanyang bala second bata iba Denzel Renachan hadian bala scrutiny lapet bini ana dong sedong baro akin nomination paper ki biang na dong sedong bat kunta la accept eki kumbakalong te hadian bala accept yakni nomination paper kan kumbala permana ka notification ya ki election chung CM pan yin sa penlong la syai kasi kalai filterit bena September arko husan hakapor khatwei beci men step hangte po council hall namar badan tang iba Winston marwehi balasha propose kum usiam kum ta kade ka kamram pat katkum karul nya penlong hiya ke election hangte hening ina penlong election hangte ucaman hangtu unsum penmena bi ka kerteng jong iba Winston Tony Lingdo kum usiam balasha ciat uncontested tu te hadian ba ka house ucaman ada penmena kemadi kurukang baculang tu hi ki dekat ki bayi sebentar kin akan aku belai ya kan dia tunjuk cuci kemusi yang bertemai hadin kata bagian melakut barak kita gi berakat ucaman usapan waino lani produk no ya ka session la saya kasi mana kalian ke office jong ucaman kan lengba manga secretary dengan sabha ya kini election jong usiam sagagu jong governor lengba ka state government na bentar ya ka approval hadin bukan benar bela approve untuk kemudian siam function untuk kembalang kiki pat masyai kamdani ena marba nilabu ayaka shwa ka khatar bachi menta kasni te mdan ba file ni abetan kalian chong ka kenhon chi ba Winston Tony dan kalian chi ba kenhon ngim yo tong ni tang artli kinam sim paper ka ba habor artli ka mangalang habor artli kinam sim paper la propose ke ketang chi ba Winston Tony lendang apa nama bachi sa khatwe bachi lo khatwe bachi step